Με τη χάρη του Κυρίου, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημα που μιλάμε να συνδέσουμε την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Me hirin e Zotit do të vazhdojmë mësimin në të cilin flasim në pikat që ndërlidhin Vjetën e Vjetër me të Renë. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη προετοίμαζε την Καινή. Kishim thënë në dhjatën në mësimin e kaluar se si e gjithë dhjata e vjetër para përgatit ardhin e Krishtit, domethënë tregon ardhin e Krishtit. Και ο Θεός είχε ένα σχέδιο το οποίο δεν ήταν γνωστό στους ανθρώπους τότε, ούτε στους αγγέλους. Dhe Perëndia kishte një plan që nuk ishte i njohur ky as për engjëjt dhe as për qiellin. Αλλά αυτό φανερώθηκε, όπως διαβάσαμε, στους δούλους αυτού, αποστόλους και προφητές. Por ky plan u shfaq tek shërptorët e Perëndisë dhe tek profetët. Είπαμε λοιπόν ότι από την αρχή ο Θεός που φτιάξει τον άνθρωπο είχε ένα σχέδιο και μας είχε αγαπήσει πριν γίνει ο κόσμος. Thamë në mësimet e kaluara se Perëndia që nga fillimi na kishte dashur përpara se të krijohej bota. Είχαμε πει ότι ο Θεός πάντρεψε τους πρωτόπλαστους μέσα στο παράδεισο και αυτός ο συμβολισμός ήταν πως ο Χριστός θα παραλάβει την εκκλησία του μια μέρα και θα ζήσει αιώνια μαζί. Thamë se si Perëndia martoi Adamin dhe Evën dhe ky simbolizonte se si Krishti do të merrte nusën e tij për në rrëmbimin e kishës. Δεν έκανε τίποτα ο Θεός που να μην έχει σημασία. Në të gjitha sa i bëri Perëndia, nuk bëri diçka që të mos ketë rëndësi. Για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, θέλω να πάμε στο ήττα κεφάλαιο στις παροιμίες. Që ta kuptojmë pak më tepër, dua të shkojmë tek kapitulli 8, tek fjalët e urta. Το ήττα είναι το 8 κεφάλαιο παροιμίες. Και να διαβάσουμε από το 22 εδάφιο μέχρι το τέλος. Nga paragrafi 22 deri në fund, pra kapitulli 8 i fjalëve të urta. Zoti më zotroi në fillim të rrugës së tij përpara veprave të tij më të lashta. U vendosa nga mshimi që në krye para se toka të ekzistonte. Më prodhuan ku nuk ishte ende humnera, ku nuk ishte burime me ujë të boshëm. Më prodhuan përpara se themelit e maleve të ishin përforcuar, përpara kodrinave, kur nuk ishte sajuar ende as tokën, as fushat dhe as plisat e para të dheut. Kur ai fiksonte qejt, unë isha aty. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e humnerës, kur i bënte të qëndrueshëm qejt e sipërm, kur përforconte burimet e humnerës, kur i caktonte deti caqet e tij në mënyrë që ujëra të mos kaloni përtej urdhrit të tij, kur vendoste themelet e dheut, unë isha pranë tij si një arkitekt, isha çdo ditë kënaqësi e tij, duke u gëzuar çdo çast para tij. Kënaqesha në pjesën e banueshme të botës dhe gjeja endjen time me bijtë e njerëzve. Tani pra më dëgjoni o bij, lum ata që ndjekin rrugët e mia. Dëgjoni këto mësime, tregoni të urtë dhe mos i hidhni poshtë. Lum ai njeri që më dëgjon duke u gdhir çdo portat e mia dhe duke ruajtur shatrat e portave të mia, sepse ai që më gjen jetën dhe siguron për krah e Zotit. Por ai që më katon kundër meje, i bën të keqe vetvetes. Të gjithë ata që më urrejnë, duan vdekjen. Amin. Εδώ τώρα μας λέει ότι από την αρχή, όταν έκανε τη δημιουργία ο Θεός, πριν γίνει ακόμα ο ουρανός η γη, Këtu na thot, përpara se Perëndia të bënte tokën, qiellin dhe çdo krijesë që bëri, përpara se i bënte këto, na njifte. μας περιγράφει στο 30 εδάφιο ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ήταν κοντά στον Πατέρα και δημιουργούσε. Na përshkruan te paragrafi 30 se Zoti jon Jezu Krisht ishte pranë atit Perëndi kur bëhej krijimi. Και χαιρότανε σε όλα αυτά που έφτιαχνε ο Θεός. Dhe në të gjitha ato që në Perëndia gëzohej.
Δηλαδή η ευφροσύνη του Θεού ήταν ο Χριστός Domethënë kënaqësia e Perëndisë ishte Krishti. και εφρενόταν κάθε μέρα μπροστά του μέσα στην οικουμένη που έφτιαξε τη γη. Dhe gëzohej çdo ditë në krijesën që bënte, domethënë dhe Krishtin që kishte pranë. Και η ευφροσύνη τώρα του Χριστού μας ήταν με τον άνθρωπο. Dhe tani gëzimi i Krishtit tani ishte me njeriu. Δηλαδή ό,τι έφτιαξε, τη δημιουργία που διαβάσαμε, πώς έφτασε μέχρι ένα σημείο, τα έφτιαξε γιατί αγάπησε τον άνθρωπο. Domethënë për të gjitha sa krijoi, deri në atë pikë që i krijoi, domethënë i krijoi të gjitha për njeriu. Στη σύγχρονη εποχή βγαίνουν διάφοροι και λένε γιατί να μας αγαπήσει εμάς που δεν είμαστε και τόσο. Kurse në ditët e sotshme dalin disa njerëz dhe thonë, pse të na dojë ne Perëndia ku nuk jemi dhe kaq të mirë. Η Γραφή, αδερφοί μας, λέει ότι το δημιούργημα το οποίο αγάπησε τόσο πολύ ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Shkrimi na thot se krijesa të cilin e krijoi Perëndia, që deshi kaq shumë, domethënë, ishte njeriu. Και λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, Dhe thot tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin e 3, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτό, να μην έχει ζωή αιώνιον. dhe thot te kapitulli i 3 në siç thanë tek Gjoni, se kaq shumë e deshi Perëndia botën, saqë nuk e kurse u birin e tij të vetëm lindurin, por e dha që të ketë jetë të përjetshme. Δεν αγάπησε δηλαδή ο Θεός τίποτα άλλο από τα δημιουργήματά του, όπως Nuk deshi Perëndia nga të gjitha krijesat që bëri, më tepër se njeriu, asgjë tjetër. μου έλεγε ένας είναι εγωιστικό για μας, γιατί να μας αγαπήσει εμάς. Me thoshte dikush, ki është një egoizëm për ne, thoshte. Pse të na doje ne? Εμείς πρέπει να πιστέψουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος από την αρχή. Ne duhet të besojmë atë që na thot Zoti që në fillimi. Ότι μας αγάπησε όπως αγάπησε τον Ιησού Χριστό. Se na ka dashur ashtu sikur deshi Jezu Krishtin. Για να δείτε αυτό το εδάφιο που σας λέω, είναι στο 17 κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Që ta shifim δείτε këtë paragraf, δηλαδή στην προσευχή του Κυρίου μας, që ta shohim këtë temë është në kapitullin e 17 tek lutja e Zotit, tek Ungjilli και sipas θέλω να το διαβάσετε αυτό το εδάφιο, να δείτε πόσο ωραία μας το λέει. Είναι το εδάφιο 23. paragrafi 23 tek kapitulli 17 i Gjonit, Ungjilli sipas Gjonit. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet, dhe që bota ta njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu si më ke dashur mua. Amin. Αυτό, αδερφοί, όταν το διαβάζω το εδάφιο, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το εννοήσω, Dhe bëjse to? να το καταλάβω. Kur e lexoj këtë paragraf, ju dëshmoj se nuk mund ta kuptoj këtë paragraf. Δεν ξέρω εσείς αν το καταλαβαίνετε στο βάθος του, εγώ δυσκολεύομαι. Nuk e di se sa e kuptoni ju në thellësinë që ka, por unë vështirësohem. Μας αγάπησε ο Πατέρας ο ουράνιος όπως αγάπησε τον Ιησού Χριστό. Na ka dashur ati Perëndi, sikur ka dashur Jezu Krishtin. Για να το λέει ο Κύριος μας, δεν μας λέει ψέματα. Që të na thot këtë Zoti jon, nuk na thot gënjeshtra. Αυτό που λέει έτσι είναι αλήθεια. Ajo që thot, ajo është e vërteta. Απλά μέσα στο δικό μου το μυαλό δεν χωράει τόσο πολύ. Thjesht në mendjen time nuk mund ta marrë mendja ime kaq. Σας το διάβασα αυτό το εδάφιο για να καταλάβετε ότι όλη η φροντίδα του Θεού από την αρχή μέχρι τώρα είναι πάνω στον άνθρωπο, σε αυτό το δημιούργημα το αδύνατο. E lexova këtë paragraf për të kuptuar se gjithë kujdesi dhe gjithë krijimi që bëri Perëndia është për njeriu, që është një krijesë e dobët, të gjitha i bëri për njeriu. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι
Δεν πήρε, λέει ο Κυριός μας, το σώμα το αγγελικό, αλλά πήρε το σώμα το ανθρώπινο, τη φύση του Αβραάμ. Siç tha në mësimin e kaluar, tham se Zoti jon nuk mori ndonjë trup engjesh që të vijë në këtë jetë, por mori trup njeriu, domethënë. Όσο εννοούμε το σχέδιο του Θεού, τόσο θαυμάζουμε το βάθος της σοφίας του πριν γίνει ο κόσμος. Kaq sa ta kuptojmë diturinë e Perëndisë, këtu shohim edhe diturinë pra përpara se të krijohej bota. Ο Παύλος όταν καταλαβαίνει αυτό το σχέδιο λέει ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Kur e kupton apostulli Paul këtë, thot o thellësi, pasurie dhe diturie e Perëndisë. Όσο ανεξερεύνητη λέει είναι η οδή του και η κρίση του. Δεν μπορεί να τα εξερευνήσουμε εμείς. Sa të paholumtueshme janë udhët e tua dhe gjykimet e tua, ku mund t'i shohim ne këto? Το μυαλό μας είναι μικρό και μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα. Mendja jonë është e vogël dhe nuk mund t'i kuptojë të gjitha, mund të kuptojë disa gjëra. Όσο μας αποκαλύπτει ο Πατέρας, τόσο μπορούμε να καταλάβουμε. Ne mund të kuptojmë aq sa na zbulon Ati Perëndi. Και είμαστε μακάρι γιατί έχουμε καταλάβει πάρα πολλά. Dhe jemi të lumur sepse kemi kuptuar shumë gjëra. Αν βγείτε έξω στον κόσμο και δείτε τους άλλους ανθρώπους, θα καταλάβετε ότι δεν έχουν τίποτα καταλάβει από το σχέδιο του Θεού. Po të dilni jashtë në botë dhe të shihni njerëzit e kësaj bote, do të kuptoni se s'kan kuptuar asgjë nga plani i Perëndisë. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο εκείνο που κατέστρεψε ο Θεός τον πρώτο κόσμο με τον Νόε. Kishim mbetur në atë mësimin e kaluar ku thoshte se si Perëndia shkatërroi botën atëherë me përmbytjen me Noen. Μετά τον Νόε είπαμε σε λίγα χρόνια χώρισε ο Κύριος τις γλώσσες των ανθρώπων. Pas pak vitesh, pas përmbytjes domethënë, Perëndia u ndau gjuhrat njerëzve. Και εκείνη την εποχή που χώρισε τις γλώσσες ήταν όταν γέννησε ο Έμπερ τον Φαλέγ. Në kohën kur Perëndia u ndroi gjuhrat njerëzve, ishte kur ishte Eberi që lindi Fagelin, nuk e di si. Είχαμε πει πώς υπερηφανεύτηκαν όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι. Sigur se tham se ishin u krenuan të gjitha kombet, gjithë njerëzit atëhershëm. Και ο Θεός για να τους σκορπίσει χρησιμοποίησε τη γλώσσα. Dhe Perëndia që t'i shpërndaje, përdori që të ngatërroj gjuhën mes tyre. Έδωσε στον καθένα μια καινούργια γλώσσα. I dha gjithë secilit prej tyre një gjuhë të re. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή έσβησε μέσα από την πλάκα του εγκεφάλου, έσβησε ό,τι ήξερε μέχρι τότε και του βάλε μια καινούργια γλώσσα στον καθένα. Kjo gjë ishte një gjë shumë e vështirë, se si Perëndia pra në mendjen e tyre ju vuri një plak tjetër që të harrojnë gjuhën që kishin dhe të mësojnë gjithë secili një gjuhë të re. Την οποία γλώσσα μόνο αυτός καταλάβαινε. Që këtë gjuhë vetëm ai e kuptonte. Και έτσι χωρίστηκαν οι γλώσσες. Dhe kështu pra u ndan gjuhrat. Μια από αυτές τις ημέρες είχαμε και την Πεντηκοστή. Meqense se në këto ditë kishim edhe ditën e Rashajave. Θέλω να προσέξουμε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε τη γλώσσα για να σκορπίσει τους υπερηφάνους όταν υψώθηκαν. Dua të shohim se si Perëndia që t'i shpërndai krenaret përdori gjuhën. Και όταν βρήκε ταπεινούς ανθρώπους που περίμεναν 10 μέρες στο ανώγειο, Dhe kur gjeti njerëz të cilët pritën 10 ditë në katën e sipërm, χρησιμοποίησε τώρα τη γλώσσα ο Κύριος για να συνδέσει πάντα τα έθνη για το σκοπό του. Përdori gjuhën Perëndia që të lidhe të gjitha kombet për qëllimin e tij.
προσέχτε αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί είναι η ιστορία του ανθρώπου και το σχέδιο του Θεού. Shikoni këto detaja të hollësishme, sepse ti na αυτό μου είπατε αδελφέ? Είναι η ιστορία του ανθρώπου και το σχέδιο του Θεού το οποίο εξελίσσεται. Është historia e njeriut dhe plani i Perëndisë që shtjellohet. Πολλοί λένε πειράζει να μην λάβω πνευμάγιο, να μην λαλήσω γλώσσες. Shumë thojnë, a prish punë të mos marr frymën e shenjtë dhe të mos flas gjuhra. Δεν ξέρουν τι λένε. Nuk e di se ç'thojnë. Ό,τι γράφει μέσα η Γραφή έχει ένα πολύ βαθύτερο σχέδιο το οποίο εμείς δεν εννοούμε. Të gjitha sa shkruan shkrimi ka një kuptim shumë të madh, të cilën ne nuk e kuptojmë. Παραδείγματος χάρη την ημέρα της Πεντηκοστής που ξεκινάει τώρα η Εκκλησία του Χριστού, Për shembull, në ditën e Rreshajave ku vazhdon kisha e Jezu Krishtit, ο Κύριος μας στέλνει το Πνεύμα του το Άγιο Zoti jon dërgon frymën e Tij të shenjtë και άρχισαν να μιλάνε σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους. dhe vazhduan të flasin në gjuhra të ndryshme dhe në dialekte të ndryshme. Όχι οι 25 γλώσσες που λένε τις αρχαίγονες, Jo të 25 gjuhët që thojnë etrit e kaluar, αυτό δεν υπάρχει πουθενά αυτή η λέξη. 25 αρχαίγονες δεν υπάρχει πουθενά μες στη Γραφή. kjo e fjalë 25 gjuhrat e vjetra, domethënë të parat që ishin, nuk ekziston këtu në shkrim. Θα μας πεις πράξη των Αποστόλων ότι ακούμε αυτούς να λαλούν στις γλώσσες μας και στη διάλεκτο στην οποία γεννήθηκαν και στη διάλεκτο. Na thot tek vetë apostujve se i dëgjuam ato duke folur në gjuhrat tona dhe në dialektet tona që në të gjuhrën që kur lindëm domethënë. Δηλαδή οι Έλληνες παραδείγματος χάρη έχουν άλλη διάλεκτο οι Κύπροι, άλλοι στη Βόρειο Ελλάδα, άλλοι οι νησιώτες, έχουμε πολλές διαλέκτους. Dialektet janë të ndryshme në çdo shtet. Për shembull, këtu në Greqi, tjetër dialekt ka Çipro, tjetër veriu i Greqisë, tjetër dialekt kanë ishujt e Και tjerë. εσείς εκεί στην Αλβανία, Αμερική, έχετε λίγο διαφορετικές ομιλίες ανάλογα την περιοχή. Edhe ju në Shqipëri thot keni dialektet tuaja, domethënë se keni të gjithë të njëjtën gjuhë. Αυτό που έκανε τώρα ο Θεός, χρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιο Ajo që bëri tani Perëndia është se përdori frymën e shenjtë και ταπεινούς ανθρώπους dhe përdori njerëz të përulur για να συνδέσει τώρα τα έθνη τα οποία είχε σκορπίσει. që ti mbledh kombet të cilët ishin të shpërndarë. Και για πρώτη μέρα, για πρώτη φορά την ημέρα της Πεντηκοστής ακούσανε από όλα τα έθνη στη διάλεκτό τους τα μεγαλεία του Θεού. Dhe për herë të parë në ditën e Rreshajave dëgjuan njerëzit gjuhra në dialektet e tyre. Γιατί ο Κύριος τώρα φτιάχνει το λαό τον οποίο ήθελε να φτιάξει από την αρχή. Sepse tani Zoti është kur krijon një popull të cilin donte ta krijonte që nga fillimi. Και ο λαός αυτός θα είναι το σώμα του Ιησού μας Χριστού, η εκκλησία του, η νύμφη του. Dhe ky popull është trupi i Jezu Krishtit, është nusja e Krishtit, Την οποία ο Κύριος την αραβωνιάζεται με τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου, με το βάπτισμα δηλαδή. të cilën Zoti fejohet me te, me fejesën që është me frymën e shenjtë, domethënë. Απλά σας φέρνω ένα παράδειγμα να καταλάβετε ό,τι σχεδίασε ο Θεός από την αρχή έχει απίστευτο βάθος, πλάτος, μήκος και ύψος. Thjesht ju jap këto pika që të kuptoni se të gjitha planet që bëri Perëndia dhe veprimet që bëri kanë një thellësi të madhe. Και σας είπα αυτό για να καταλάβετε ότι η εκκλησία τώρα που φτιάχνει ο Κύριος είναι εκείνο το οποίο χάλασε η υπερηφάνεια και θέλει ο Κύριος να μας κάνει ταπεινούς για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. U a thash këtë se atë që prishin njerëzit që ishin në krenarinë e tyre, don Zoti ta bëjë me të përulurit dhe t'i bëjë një popull të tij.
για να το καταλάβουμε, η υπερηφάνεια ήταν η πρώτη αμαρτία μέσα στο σύμπαν. Që ta kuptojmë, krenaria ishte mëkati i parë që u bë në gjithësinë, Την οποία τη γέννησε ο Σατανάς. ku këtë mëkat lindi ose e pjelli Satani. Ενώ αντίθετα ο Θεός είναι τόσο ταπεινός. Ndërsa në të kundërtën, Perëndia është kaq i përulur. Και μας το έδειξε αυτό ότι γεννήθηκε σε μια φάτνη και πέθανε με ένα σκληρό θάνατο. Dhe na e tregoi këtë përuljen e tij, domethënë se si lindi në një grasht baktish dhe vdiq në kryq, domethënë në vdekjen në kryq. Θέλει λοιπόν τώρα ο Κύριος αυτό το δημιούργημα που έφτιαξε τον άνθρωπο που θα ζει αιώνια μαζί του Don tani Perëndia këtë krijesë që krijoi pra njeriu që do të jetojë në përjetësimet e το θέλει αδερφοί μου ταπεινό. don të përulur. Θέλει να του μοιάζουμε. Don pra që t'i ngjajmë. Και οι ταπεινοί άνθρωποι, να ξέρετε, είναι και η νύμφη του Χριστού. Dhe që të dini se njerëzit e përulur janë edhe nusja e Krishtit. Θέλω να σας πω ακόμα κάτι για τις γλώσσες. Dua t'ju them akoma diçka për gjuhërat. Ο Μάρκος περιγράφει ένα περιστατικό που δεν το περιγράφουν οι άλλοι ευαγγελιστές. Marku përshkruan një temë të cilën nuk e përshkruajnë ungjilltarët e tjerë. Περιγράφει ένα γεγονός που θεράπευσε ο Κύριος κάποιο μογίλαλο. Δηλαδή που δεν μιλούσε και ούτε άκουγε. Ο φάλαγο δηλαδή. Përshkruan shërimin e një shurdh me meci, pra që as nuk fliste dhe as që nuk dëgjonte. Και όταν ο Κύριος μας τον θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο, Dhe kur Zoti jon e shëroi atë njeri, λέει γραφεί ότι λαλούσε, λέει, ο άνθρωπος ορθά. thotë se ai njeri fliste sakt, domethënë, kur u shërua. Και θαυμάζανε οι άνθρωποι. Dhe njerëzit mrekulloheshin se si ai fliste. Αν θέλετε να το δείτε αυτό το γεγονός, είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 7 κεφάλαιο, το Ζ, από το 31 έως το τέλος. Është kapitulli 7 i Markut, nga paragrafi 31 deri në fund. Θέλω να δείτε αυτό το γεγονός για να καταλάβετε ότι ο Χριστός μας ήταν αυτός που σκόρπισε τις γλώσσες και ξανασύνδεσε τις γλώσσες. Dua ta shihni këtë çështje se si Zoti jon i shpërndau gjuhërat atëherë dhe se si i mblodhi pastaj përsëri. Για διαβάστε από το 31 μέχρι το τέλος. Lexojmë atëherë vëllezër nga kapitulli 7 tek Ungjilli sipas Markut, nga rreshti 31 dhe rreshti 37 në fund. Mbasi u nis përsëri në krahinat e Tiros dhe Sidonit, Jezusi arriti te deti Galiles në mes të krahinës së Dekapolit. Dhe i paraqit një të shurdhur që mezi fliste dhe ju lutën t'i vërë duart mbi të. Si e mori veçmas larg turmës, jashtiu gishtri në vesh dhe mbasi e pështyu i preku gjuhën. Pastaj i drejtoi syt nga qielli, pshërëtiu dhe tha e fatha, që do thot hapu, dhe menjëherë ju hapën veshët, ju zgjidh nyja e gjuhës dhe foli rrjedhshëm. Dhe Jezusi i urdhëroi ata që të mos i tregojnë askujt, por sa më tepër u andalonte, aq më tepër ata e përhapnin. Dhe të habitur shumë thoshin, ai çdo gjë e ka bërë mirë. Ai bën që të shurdhët të dëgjojnë dhe me mesë të flasin. Amin. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα θαύμα. Δεν το περιγράφει κανείς άλλος ευαγγελιστής. Sikur e shihni këtu ekziston një mrekulli që ungjilltarët e tjerë nuk e përshkruajnë. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιος ήταν αυτός που έδωσε τις γλώσσες τότε στον πύργο της Βαβέλ. Por ka rëndësi të madhe sepse mund të shohim se kush ishte ai që i dha gjuhrat atëherë tek kulla e Babelit. Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ακούσει ούτε ξέρει να μιλάει.
Këtu është një njeri I cili as nuk kishte dëgjuar dhe as nuk kishte folur kurrë. Γιατί όταν κάποιος είναι κωφός και δεν ακούει, δεν μπορεί να μάθει ποτέ καμία γλώσσα. Sepse kur dikush është I shurdhët, pra nuk dëgjon, atëherë nuk mund të mësojë kurrë të flasë. Γι' αυτό οι άνθρωποι τους λένε κοφάλαλους, δηλαδή είναι κωφός και λέει, βγάζει κάτι κραυγές μόνο. Δεν μπορεί να ορθώσει λέξη. Për këtë arsye, këto njerëz quhen shurdh me mec. Thjesht nxjerrin disa kështu dhe nuk dihin fjalë. Αυτό τον άνθρωπο τον πήρε ο Κύριος, τον έβγαλε έξω από την πόλη. Këtë njeri e mori Zoti, e nxorri jashtë qytetit. Έβαλε τα δάχτυλά του, λέει, στα αυτιά του, εκεί. Vuri gishtrinë e tij thot në veshët e tij. Μετά, λέει, έπτυσε και οίκησε τη γλώσσα αυτή. Pastaj pështyu thot dhe I preku gjuhën. Και είπε στον ουρανό, προσευχήθηκε, στέναξε δυνατά, ανοίχθητη. Pastaj u drejtua drejt qiellit dhe me të madhe bërtiti duke thënë Efratha, që do thot hapu. Και λέει στο 35, ανοίχθηκαν τα ότα του, λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας και λαλούσε ορθά τώρα. Dhe thot tek 35 se si u hapen veshët e tij, I u zgjidh gjuha dhe vazhdoi të flasë rrjedhshëm. Πώς έμαθε τη γλώσσα, την αραμαϊκή, την ελληνική, δεν ξέρω τι μιλούσε. Πώς την έμαθε, ενώ ποτέ δεν είχε μάθει αυτός ο άνθρωπος. Si e mësoi ai njeri gjuhën e tij amtare aty ku ishte, domethënë ndërsa nuk kishte dëgjuar kurrë me veshët e tij dhe nuk dinte kurrë të fliste. Γι' αυτό θαυμάζουν οι άνθρωποι και λένε και τους αλλάλους κάνει να λαλούν. Për këtë arsye u mrekulluan njerëzit dhe thotë se edhe shurdhmemecet I bën Zoti të dëgjojnë. Δηλαδή με μία στιγμή ο Κύριος μας του έγραψε τη γλώσσα μέσα στον εγκέφαλό του. Domethënë për një moment Zoti jon ja shkruaj të gjuhën në memorien e tij. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει αυτό το θαύμα, γιατί είναι μοναδικό. Nuk e di nëse I kishit dhënë kujdes kësaj mrekullie, sepse është e veçantë. Και θέλει να μας δείξει εδώ ο Κύριος μας ότι όπως έπτυσε και έκανε πυλό και έφτιαξε τον άνθρωπο, έτσι έκανε πυλό και έβαλε μάτια στον τυφλό και είδε. Dhe sikur do të na tregoj këtu se sikur Zoti krijoi njeriu me baltën e tokës, kështu edhe me baltën e tokës e krijoi baltën dhe ja vuri tek syt dhe pa I verbëri. Εδώ θέλει να μας πει ότι αυτός που έδωσε τις γλώσσες τώρα στη Βαβέλ είναι αυτός τώρα που παίρνει το στόμα αυτού του ανθρώπου και του καταγράφει μέσα στον εγκέφαλό του τη γλώσσα την οποία δεν την είχε ακούσει ποτέ. Do të na thotë këtu se ai I cili I ndau gjuhrat në Babel është ai I cili për një moment I shkruajti në memorien e tij gjuhën. Και δεν έλεγε ο άνθρωπος σπαστά τις λέξεις, λαλούσε ορθά. Dhe nuk I thoshte fjalët si të jenë, por I thoshte rrjedhshëm. Τώρα χρησιμοποίησε τώρα ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής τις γλώσσες. Tani Zoti përdori në ditën e rrashajave, përdori gjuhrat. Γι' αυτό να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνει ο Κύριος στο νέο έργο. Për këtë arsye të japim shumë rëndësi në atë që bën Zoti në këtë vepër të re. Δηλαδή να δώσουμε μεγάλη σημασία γιατί δεν κάνει ο Κύριος τίποτα τυχαία. Për këtë arsye të japim shumë rëndësi kësaj se nuk bën Zoti një diçka, domethënë ta bëj rastësisht. Όταν διώχνει τον Αδάμ από τον παράδεισο, Kur e ndoqi Adamin nga parajsa, έχασε ο άνθρωπος την επικοινωνία του με τον Θεό. njeriu e humbi lidhjen e tij me Perëndin. Και ο Θεός έψαχνε έναν τρόπο να βρει πώς να ξαναεπικοινωνήσει και να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο. Dhe Perëndia kërkon mënyrën se si të vijë dhe të lidhet përsëri me njeriu. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα, γιατί ο Θεός έφτιαξε τα Άγια των Αγίων ένα τόπο να μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάζει το Θεό. Do t'i shohim këto në
mësimet e arshme se si Perëndia bëri një vend që quhet vendi i shenjtë, shumë i shenjtë, domethënë që të mundet njeriu t'i afrohet Perëndisë. Με τον ίδιο τρόπο εδώ πέρα ο Θεός ψάχνει έναν τρόπο τον υπερήφανο άνθρωπο που σκόρπισε να τον ξανασυνδέσει μεταξύ του και με το Θεό. Me të njëjtën mënyrë, njeriu krenar të cilin e shpërndau Perëndia, don Perëndia të gjejë mënyrën se si t'i lidhe përsëri këta njerëz. Και το μέσο που χρησιμοποιεί ο Κύριος, το θαυματουργικό, είναι οι γλώσσες. Dhe mënyra që përdor Zoti, mënyra mrekullueshme, janë gjuhrat. Όταν θα φτάσουμε μετά στην Καινή Διαθήκη, θα πούμε, γιατί είπαμε θα τα συνδέσουμε μαζί και είναι και παλιά, θα το συνδέσουμε λίγο πιο αναλυτικά για να γίνει κατανοητό περισσότερο. Kur të arrim tek Dhjata e Re, sepse thamë të shohim pak ndryshimet e Dhjatës së Re me të Dhjetrën, atëherë do t'i shohim më hollësisht. Τώρα, όταν σκορπίζει ο Θεός τους ανθρώπους, είχαμε πει ότι τους άφησε να περπατάει ο καθένας στο δρόμο του. Είχαμε διαβάσει το εδάφιο. Sikur se kishim lexuar paragrafin, se kur Perëndia i shpërndau njerëzit mand të gjuhravet, i la njerëzit që të shkojnë gjithë secili në udhën e vet. Τους έδινε βροχές από τον ουρανό και φαγητό και αγαθά. Δεν τους άφησε μόνους τους. U jepte shi nga qielli, ju jepte ushqim dhe u jepte të mirat, pra nuk i la vetëm. Αλλά δεν ασχολείται ο Θεός με όλους τους ανθρώπους, με όλα τα έθνη. Por Perëndia nuk merrej me të gjitha kombet, me të gjithë popujt. Αλλά βρίσκει τώρα ένα απόγονο του Εβερ, τον Άβραμ, Por gjeti një pasardhës të Eberit, Abramin, γι' αυτό και λέγεται ο λαός αυτός Εβραίοι, për këtë arsye quhet ai popull hebrej, από τον πατέρα του τον Εβερ που αυτός μίλησε εβραϊκά εκείνη την ημέρα. nga ati i tij Eberi, pra, sepse ai atë ditë foli hebraisht. Από εκείνη δηλαδή το έθνος των Εβραίων. Dhe nga kjo vjen kombi i hebrejve. Και βρίσκει ο Θεός τώρα ένα άνθρωπο με τον οποίο θέλει να εργαστεί ιδιαίτερα. Dhe gjeti tani Perëndia një njeri me të cilin do të bashkëpunojë me të në mënyrë të veçantë. Αυτός ο άνθρωπος ζει περίπου στο 2000 π.Χ. Ky njeri është rreth vitit 2000 para Krishtit και είναι ο Άβραμ. dhe është Abrami. Βρήκε ο Θεός ένα άνθρωπο ο οποίος είχε μέσα στην καρδιά του ιδιαίτερη πίστη στο Θεό. Gjeti Perëndia një njeri i cili kishte një besim të veçantë në zemrën e tij. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι είχαν υπερηφανευτεί και τους είχε σκορπίσει ο Κύριος, Ndërsa njerëzit e tjerë ishin mburrur dhe krenuar dhe kishte shpërndar Zoti, βρίσκει ο Κύριος ένα άνθρωπο πιστό. por Zoti gjeti një njeri besnik. Μοναδικό στην ιστορία, γι' αυτό και λέγεται πατέρας της πίστεως. Njeri i veçantë për sa i përket historisë së tij, se për këtë arsye quhet ati besimit. Επαναλαμβάνω ότι ο Άβραμ έζησε περίπου το 2000 π.Χ. Përsëris edhe një herë se si pra Abrami ishte rreth 2000 para Krishtit. Και έρχεται ο Κύριος μας και του λέει φύγε από τη γη σου και θα πήγε να σου δώσω μια άλλη γη. Dhe vjen Zoti jon dhe i thot ik nga vendi ku je, nga vendi yt dhe do të drejtoj në një vend tjetër, την οποία θα κληρονομήσεις. në një vend të cilin do ta trashëgosh. Είπαμε τίποτα δεν κάνει ο Θεός τυχαίο. Sikur tham se Perëndia nuk bën asgjë që të jetë e rastishme. Αυτό είχε ένα μεγάλο συμβολισμό για μας. Kjo kishte një simbolizim të madh për ne, Ότι εάν πιστέψουμε στο λόγο του Κυρίου θα μας δώσει μία άλλη γη.
se nëse do të besojmë në fjalën e Perëndis, do të na japë një vend tjetër. Όχι όμως όπως αυτή εδώ στον κόσμο, αλλά μία γη ουράνια. Jo një vend sikur janë vendet këtu në botë, por një vend qiellor. Και λέει το Αβραάμ, βγες από τον τόπο σου, από τη συγγένειά σου και πήγαινε σε ένα μέρος που θα σου πω εγώ. Dhe i thot, dil nga vendi yt dhe shko në një vend që kam për të të thënë unë. Δεν έχει πάει ποτέ, δεν το ξέρει, S'kishte qenë ndonjëherë tjetër dhe nuk e dinte se ku është. αλλά εμπιστεύεται εκείνον που του μιλάει. Por i beson atij që i flet. Έτσι και εμείς δεν έχουμε δει τον ουρανό, αλλά εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό που μας μίλησε για αυτή την πατρίδα. Kështu edhe ne nuk e kemi parë qiellin, por i besojmë Jezu Krishtit që na foli për atë dhe. Και μας λέει η Γραφή ότι βγήκε ο Άβραμ, αφήνει τους γονείς του, τον πατέρα του και όλους, του συγγένειά του την αφήνει και πήγε στη Μεσοποταμία. Dhe na thot shkrimi se si Abrahami u ngrit, la vendlindjen e tij, vendin e tij dhe shkoi, la dhe familjen e tij dhe prindrit e tij dhe shkoi në Mesopotami. Εκεί πέθανε ο πατέρας που είχε μαζί του και τα νηψιόλο του. Aty vdiqi ati dhe kishte me vete edhe nipin e tij, Lotin. Και του λέει ο Κύριος, προχώρα, θα σου δείξω μία γη την οποία θα δώσω εσένα και στα παιδιά σου. Dhe i thot Zoti, përparo se kam për të dhënë një vend që do të trashëgosh ti dhe pasardhja jote. Προσέχτε, είναι 75 ετών τότε και δεν έχει παιδί. Tani shikoni, është 75 vjeç dhe nuk ka fëmijë. Και θα κάνει τον Ισάκ στα 100 του χρόνια, 25 χρόνια μετά. Dhe do të lind Isakun 25 vjet më vonë, pra 100 vjeç. Και φεύγει, αδερφοί μου, από την Ουρ των Χαλδαίων, δηλαδή η Ουρ των Χαλδαίων ήταν κάπου εκεί στο Κουβέιτ, κάτω χαμηλά. Dhe ikën nga Uri i Kaldeasve ishte atje në Kuvejt, domethënë poshtë. Και έφυγε με τα πόδια, πήγε όπως είπαμε στη Μεσοποταμία και μετά έφυγε για να πάει στη γη Χανaan. Dhe iku me këmbë nga Kuvajti ku ishte dhe zbriti në Mesopotami për të shkuar në tokën e premtuar. Προσέχτε τώρα τι μας λέει η Γραφή. Μας βάζει ένα όρο τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για όλους εμάς και για τη σωτηρία μας. Shikoni tani, do të vëj Zoti një kusht tek Abrahami që do ta përdorë Zoti për shpëtimin e të gjithëve të ne. Επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεό I besoi Zoti Abrahami Perëndis και η πίστη του τώρα λογαριάστηκε σαν δικαιοσύνη. dhe besimi i tij u llogarit për drejtësi. Αυτό τώρα το σχέδιο κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τότε τι ετοίμαζε ο Θεός. Tani për këtë plan të Perëndis, askush nuk mund ta kuptonte se çfarë ishte ky plan. Ότι δηλαδή όλοι εμείς για να μπούμε σε αυτή τη γη που ετοιμάζει για μας ο Κύριος πρέπει να έχουμε την πίστη που είχε αυτός ο Αβραάμ. Se ne që të hymë në atë vend që na ka premtuar Zoti, do të kemi besimin që kishte Abrahami. Γι' αυτό λεγόμαστε τώρα τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Për këtë arsye quhemi bijtë e Abrahamit nga besimi. Γιατί κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο έκανε και ο Αβραάμ. Sepse bëhem pikërisht atë që bëri Abrahami. Εμπιστεύτηκε δηλαδή το Θεό και προχώρησε για να πάει για αυτή τη γη. I besoi Perëndis dhe përparoi për të vajtur në atë vend që i premtoi. Σε αντίθεση με τον προπαπού του τον Αδάμ, Në kundërshtim me stërgjyshin kaluar shumë të Adamit, domethënë, ο οποίος δεν πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Θεός, i cili nuk besoi në fjalën që i tha Perëndia,
αλλά πίστεψε στο λόγο του διαβόλου. por i besoi fjalës së djallit. Ο Θεός του είπε τη μέρα που θα φας, είχε πει στον Αδάμ, εξάπαντος θα πεθάνεις. Perëndia i kishte thënë se atë ditë që do të hash nga pema e ndaluar, patjetër që do vdesësh. Και ο διάβολος του λέει δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις με τον Θεό. Dhe djalli i thotë nuk do të vdesësh, por do të bëhesh i ngjashëm me Perëndin, i njëjtë me Τι Perëndin. θα κάνει τώρα ο άνθρωπος, τι θα πιστέψει? Tani çfarë do të bëjë njeriu? Kë do të besojë? Ο Αδάμ πίστεψε τον όφη Dhe kështu Adami besoi gjarprit. και είδαμε τα αποτελέσματα. Τον έδιωξε ο Θεός από κοντά. Dhe i pam rezultatet se si Perëndia e ndoqi nga parajsa. Τώρα, για να ξαναπλησιάσει το ανθρώπινο γένος πάλι το Θεό και να ζήσει αιώνια μαζί του, Tani që t'i afrohet njerëzimit, Perëndia na rilindi. χρησιμοποιεί ο Θεός την πίστη. Përdor Perëndia besimin. Δηλαδή, βρίσκει τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι του λέει ο Θεός το κάνει. Do më thënë, gjen Perëndia një njeri që çfarëdo që ti thot, ta bëj. Γι' αυτό στηρίζει πάνω στον Αβραάμ όλες τις υποσχέσεις του. Për këtë arsye i vendos në Abrahamin të gjitha premtimet e tij. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Αβραάμ που το λέει πατέρα της πίστεως. Nuk është një person i rastësishëm Abrahami ku e quajnë atë të besimit. Είναι ο άνθρωπος σύμβολο για όλη την ανθρωπότητα θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Por është njëri simbol për të gjithë njerëzimin që do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Γιατί όπως ο Αβραάμ πήγε και κληρονόμησε αυτή τη γη τα παιδιά του, Sepse sikur Abrahami që shkoi dhe trashëgoi atë tokën e premtuar, domethënë ai dhe bijtë e tij, έτσι και εμείς θα κληρονομήσουμε ένα άλλο τόπο τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ. kështu edhe ne do të trashëgojmë një vend tjetër të cilin se kemi parë herë tjetër. Απλά έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό που λέει ότι στην οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Është të besuar Jezu Krishtin i cili thotë se në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Δεν την έχουμε δει αυτή τη γη, κανείς μας δεν έχει πάει εκεί. Atë vend atje nuk e kemi parë, askush nga ne nuk ka qenë atje. Την Άνω Ιερουσαλήμ δεν την έχουμε δει. Jerusalemi nga lart qiellor, domethënë nuk e kemi parë ndonjëherë. Τον πατέρα μας τον ουράνιο δεν τον έχουμε δει. Atin ton qiellor se kemi parë. Το Χριστό μπορεί κάποιος να τον είδε εν οράματι, τον πατέρα κανείς δεν τον έχει δει ποτέ. Krishtin mbase e ka parë dokush në ndonjë vegim apo ëndër, kurse atin askush. Και όλοι εμείς τώρα ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε ο Αβραάμ. Të gjithë ne tani ndjekim të njëjtën rrugë që ndoqi Abrahami. Για να μας δείξει λοιπόν τώρα αυτό το σχέδιο ο Θεός, Që të na tregoj Perëndia këtë plan, χρησιμοποιεί τους απογόνους του Αβραάμ përdor pasardhësit e Abrahamit να πάνε στην Αίγυπτο, që të shkojnë në Egjipt, να τους βγάλει με χέρι δυνατό të nxjerrë nga Egjipti me krah të fuqishëm και να τους πάει στη γη Χανaan. dhe t'i çojë në vendin e Kananit. Αυτό το εργάστηκε μέσα σε αρκετές γενναίες. Këtë vepër e bëri në shumë breza. Αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν ένα και μοναδικό. Edhe pse ishin kaluar shumë breza, por plani i Perëndisë ishte një dhe i veçantë. Να μας δείξει ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή τη γη, Që të na tregojë edhe ne se ne mundemi të shkojmë në atë vend, αλλά πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μέχρι τέλους. por duhet ta mbajmë besimin deri në fund. Και θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας στο επόμενο την ιστορία τώρα του λαού αυτού, πώς τον πήγε ο Κύριος στην Αίγυπτο και πώς τον έβγαλε για να τον πάει στη γη που είχε υποσχεθεί.
Dhe me hirin e Zotit në mësimin e ardhshëm do të shohim se si Perëndia e çoi në vendin e Egjiptit dhe se si me krah të fuqishëm e nxori dhe e çoi në tokën e premtuar. Δεν είναι τυχαία δηλαδή αυτό το έργο το οποίο κάνει ο Κύριος με αυτό το λαό. Pra nuk është i rastësishëm kjo vepër që bën Zoti me atë popull. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν έργο. Është shumë e rëndësishme si vepër, Γιατί συμβολίζει τη ζωή μας πώς θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. sepse simbolizon jetën tonë se si do të hyjmë në mbretërinë e qiejve. Και θα δούμε μετά πώς θα εργαστεί με αυτό το λαό τώρα για να έρθει στη γη ο Σωτήρας να μας σώσει. Dhe do të shohim se si do të veprojë me atë popull që të vinë shpëtimtari të na shpëtojë. Και να μας πάει δια της πίστεως τώρα σε αυτή τη νέα γη που είχε ετοιμάσει για μας. Dhe të na shkojë të na çojë tani me anë të besimit në atë vend të ri që na ka premtuar. Αλλά εκεί που θα μας πάει δεν υπάρχει πια αμαρτία. Por atje ku do të na çojë nuk ka më mëkat. Και ο λαός που θα μπει εκεί θα είναι δοκιμασμένος, δεν θα πέσει ποτέ. Dhe populli që do të hyjë atje do të jetë i sprovuar, do të bjerë me. Γι' αυτό μας λέει η Γραφή ότι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Për këtë arsye na thot shkrimi se do të jem gjithmonë atje me Zotin. Προσπαθώ με αυτά τα μαθήματα, με τη χάρη του Κυρίου μας, προσπαθούμε να δώσουμε το σχέδιο του Θεού μέσα στους αιώνες. Me hirin e Zotit, me këto mësime që bëjmë, mundohemi të themi për planin e Perëndisë që u bën në të gjitha epokat. Για να δούμε ότι έχει σημασία ότι έγινε και στην Παλαιά Διαθήκη. Që të shohim se sa rëndësi ka edhe për ato gjëra që u bën edhe në Dhjetën e Vjetër. Και θα καταλήξει η Γραφή τα αυτά έγιναν παραδείγματα εις εμάς τώρα σήμερα. Dhe arrin shkrimi të thotë përfundimisht se këto u bën shembull për ne. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα στην πορεία, ποια ήταν αυτά που τους εμπόδισαν να μπουν στην γη. Këto shembuj do t'i shohim gjatë mësimit se çfarë ishin ato që i penguan të hynë në tokën e premtuar. Και πώς κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη γη, κάποιοι δεν μπήκαν και κάποιοι μπήκαν. Dhe se si disa prej tyre hynë, por të tjerët nuk u futën dot në tokën e premtuar. Ώστε να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτό το παράδειγμα και να μην πάθουμε αυτό που πάθω ο Αδάμ, να μας διώξει ο Κύριος, αλλά να μας ανοίξει την πόρτα να μπούμε. Që t'i shohim këto shembuj, që të mos pësojmë sikur se pësoi Adami dhe u largua, por të na hapet porta dhe të hyjmë. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Me hirin e Zotit do të vazhdojmë në mësimin e ardhshëm. Një pyetje në lidhje me atë që lexuam që parte veprat e apostujve vëlla. Μια ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν στις πράξεις των Αποστόλων, αδελφέ. Kur apostujt folën gjuhë të huaja, Όταν οι Απόστολοι μιλήσαν në ξένες γλώσσες, te Bibla jo nuk thot në dialektet e tyre. στην γραφή μας δεν λέει στους διάλεκτους τους. Kjo është pyetja. E thotë te origjinali greqisht të jetë, domethënë folën edhe në dialektet e tyre. Πού το λέει στην ελληνική, στα αρχαία, τα ελληνικά που λέει στους διάλεκτους. Εδώ σε εμάς το λέει στην γλώσσα του, στη γλώσσα μας, του καθενός μας δηλαδή. Έχεις κλειστό το μικρόφωνο. Αδερφέ, άνοιξε το μικρόφωνο.
Ωραία. Το λέει στο 6 και στο 8 εδάφιο. Μιλάει τη λέξη διάλεκτο και στο 6 και στο 8. E thot edhe tek paragrafi 6, edhe tek paragrafi 8 thot për dialekt. Για διάλεκτο και γλώσσες. Ναι, διάλεκτο. Οίκον αυτούς λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Λέει στο 6 και στο 8 λέει πώς εμείς ακούμε εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημεν. Ναι. Δεν είναι απλά γλώσσα, είναι στην κάθε διάλεκτο. Άρα εδώ πέρα μιλάγανε οι Απόστολοι 200 γλώσσες. 220 πόσες είναι και παραπάνω. Σε εμάς δεν λέει για διάλεκτο, λέει μόνο για γλώσσες. Όχι, έτσι λέει. Και το κείμενο λέει διάλεκτο. Να το σημειώσετε αυτό. Αμήν. Το λέει στο 6 εδάφιο, λέει το κείμενο, εν τη ιδία διαλέκτο. Në greqisht pra nuk thot në gjuhën e tyre anëtare, por thot në dialekt, sipas dialektit të gjithë secilit. Interpretimi i gjuhëve që bëhet kish është profeci apo jo? Vjerminia των γλωσσών που γίνεται στην Εκκλησία είναι προφητεία ή όχι? Η ερμηνεία των γλωσσών λέγεται και προφητεία. Interpretimi i fjalëve quhet edhe profeci. Να ανοίξουμε να το δούμε από μέσα. Dhe ta shohim se ku është shkruan. 4 κεφάλαιο Α Κορινθίους. Korintasit 1, kapitullin e 14. Είναι διαφορετικά χαρίσματα, αλλά έχουν περίπου την ίδια έννοια. Janë dhunti të ndryshme, por kanë pak a shumë të njëjtin kuptim. Το 27 εδάφιο Lexojmë te rreshti 27, kapitulli 14 të 1 Korinthasve, rreshti 27. Ναι, αδερφέ. για διαβάστε το. Από Μόνο το 27 μέχρι το 32. Lexojmë atëherë nga rreshti 27 deri te 32. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga dyja më të shumtë në 3 vet, dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretojë. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesh në kishë dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. Le të flasin 2 a 3 profetë dhe të tjerë të gjykojnë. Por nëse ka një zbulesë në një tjetër që rri ulur, le të hesh i pari, sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajojnë të gjithë. Amin. Βλέπετε πώς το λέει εδώ. E shikoni se si e thot këtu. Ότι οι προφήτες λέει, όποιος λαλεί γλώσσα γνώριστο, να κάνουν 2 ή 3, όχι παραπάνω, να μην μπερδεύονται πολύ. Pra thot, kur flasin, interpretimi të bëhet nga 2 apo 3, jo nga shumë të tjerë që të mos ketë ngataresa. Και ένας να διερμηνεύει. Dhe një le të interpretojë. Και μετά μας λέει, εάν όμως δεν είναι διερμηνευτής, να σιωπά. Te rreshti 28 thot, nëse nuk ka interpretues, atëherë le të hesh në kishë. Προφήτες τώρα να λαλούνε 2 ή 3 και οι άλλοι να διακρίνουν. Ndërsa për profetë të thot, le të flasin 2 a 3 profetë dhe të tjerët të gjykojnë. Και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλο καθημένο, πρώτος να σταματάει. Dhe nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër që rri ulur, le të hesh i pari. Διότι μπορεί ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύει και να μαθαίνουν όλοι. Sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë që të mësojnë të gjithë. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Ο ερμηνευτής είναι αυτός που λαλεί κάποιες γλώσσες και ερμηνεύει. Do me thënë, cili është dallimi? Pesmë që mjali për dhe na mi. Το ξαναδιαβάζω εδώ πέρα. Εάν λέει δεν είναι διερμηνευτής, να σιωπά. Άρα και ο διερμηνευτής είναι όπως ο προφήτης. Në qoftë se nuk ka interpretues letesht, atëherë dhe ai që interpreton është si profeti. Τα χαρίσματα είναι ίδια σχεδόν.
dhuntit janë pak a shumë të njëjta. Η διαφορά είναι ότι στο διερμηνευτή λαλεί γλώσσες πρώτα και μετά διερμηνεύει, Tek interpretimi ka këtë që flet gjura, pastaj interpreton, ενώ η προφητεία είναι κατευθείαν, αυτό λέει ο Κύριος. ndërsa profecia ka të bëjë me atë që këtë thot Zoti, Χωρίς να λαλήσει γλώσσες. pa folur gjurat tuaja. Όμως και τα δύο χαρίσματα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Por që të dy, Që të dyja dhuntit kanë të njëjtën rezultat. Και τα δύο δηλαδή χαρίσματα τα λέει σαν προφητεία. Që të dy këto dhuntit i quajnë si profeci. Και αν θα πάμε στην αρχή πάλι του κεφαλαίου, Dhe të shkojmë përsëri në fillim të kapitullit, διαβάστε από το 3 εδάφιο. thot tek paragrafi 3. Το 3 και το 4. Και το 5, τα 3 εδάφια, 3 μέχρι 6. 3 deri tek 6. Kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e për dëllim. Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon ndërton kishën. Unë dua që të gjithë ju të flisni gjuhra, por më tepër të profetizoni, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhra, veçse në interpretov që të marrë ndërtim kisha. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι θέλει όλοι να μιλάμε γλώσσες, Këtu na thotë se don që të gjithë të flasim gjuhra, αλλά καλύτερα να προφητεύουμε. por më mirë të profetizojmë. Αυτός τώρα που προφητεύει είναι πιο μεγάλος από αυτόν που λαλεί γλώσσες. Tani, ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhra. Εκτός τώρα κι αν αυτός που λαλεί γλώσσες διερμηνεύει, οπότε είναι σαν προφήτης κι αυτός. Vetëm qoftë ai interpreton gjuhra, ai që flet, domethënë interpreton gjuhra, është sikur të profetizoj. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά τα δύο έχουν σχεδόν την ίδια έννοια με μια μικρή διαφορά. Këto dy dhunti kanë pak a shumë të njëjtin kuptim, por me një ndryshim shumë të vogël. Προφητεία είναι ούτω λέγει Κύριος, χωρίς όμως να λαλήσει γλώσσες και μας μιλάει στη γλώσσα μας εκείνο που θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Profecia është kur vazhdon direkt dhe thotë se kështu thot Zoti, pa folur gjuhra të tjera që të interpretoj pastaj. Και ερμηνεία είναι όταν λαλεί γλώσσες και μετά ερμηνεύει. Dhe interpretimi është kur flet gjuhra të huaja, pastaj i shpjegon. Αυτός που ερμηνεύει τον λέει ίδιο με αυτόν που προφητεύει. Ai që i shpjegon, domethënë ai që interpreton gjuhrat, e quan të njëjtë me atë që profetizon. Γιατί βάζει την διερμηνία στο ίδιο σημείο με την προφητεία. Sepse vën interpretimin në të njëjtin pozicion me profecinë. Οι περισσότεροι αδερφοί έχουν ερμηνεία γλωσσών. Vëllezërit më të shumt dëgjojnë interpretim të gjuhrave. Όμως και αυτό είναι προφητεία, το λέμε και την ερμηνεία, δηλαδή μας προφήτευσε το Πνεύμα το Άγιο και μας είπε αυτό. Por edhe këtë e quajmë profeci, domethënë na profetizoi fryma e shenjtë nëpërmjet interpretimit. Εάν θέλουμε με ακρίβεια, θα λέμε ο αδερφός αυτός έχει ερμηνεία γλωσσών, με ακρίβεια. Dhe që ta themi me saktësi, mund të themi se filan vëlla ka interpretim të gjuhrave. Αλλά και αν πούμε ότι έχει προφητεία, δεν είναι λάθος, είναι το ίδιο, έτσι μας το λέει εδώ. Por edhe nëse themi se ka profeci, është njësoj. Domethënë mund ta themi të njëjtën. Mundet një njeri të bëj dy profeci? Μια ερώτηση εσύ ο αδελφός. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 2 φορές προφητείες? Εξαρτάται πόσο συνδεδεμένος είναι με τον Κύριο. Varet se sa i lidhur është me Zotin. Οι προφήτες, όταν είναι όλη η εκκλησία γεμάτη, ο ένας προφήτης λέει, μπορεί να προφητεύει μετά τον άλλο, άρα μπορεί να προφητεύσει κι άλλη φορά κι άλλη φορά. Kur kisha është e mbushur, thot, mund të profetizojnë profetet njëri pas tjetrit. Dhe kështu që mund profetizoj edhe për të dytën. Τέλος πάντων, θέλει λίγο Nëse s'ka të tjerë dhe është vetëm një, mundet një njeri të profetizoj 2 herë?
Αν δεν έχει άλλος και είναι μόνο ένας, μπορεί να προφητεύει 2 φορές. Δεν υπάρχει κανόνας πόσες φορές θα προφητεύσει, όσες φορές το γεμίσει ο Κύριος, τι να του πούμε εμείς. Nuk ka rregull se sa herë të profetizojë dikush. Aq herë sa ta mbushë Zoti profetizon. Αν πούμε 1 ή 2 θα είναι λάθος, γιατί δεν μας το λέει η Γραφή. Po të themi se do të profetizojë 1 herë apo 2, do të jetë gabim sepse nuk na e thot shkrimi. Δεν έχει σχέση αν είναι ένας προφήτης ή είναι 200 προφήτες. Nuk ka rëndësi nëse është 1 profet apo 200 profet. Μπορεί να είναι 50 προφήτες και να προφητεύσει 1 και 2 φορές. Mund të jenë 50 profet dhe të profetizojnë 1 apo 2 herë. Δεν υπάρχει εδάφιο που να μας λέει πόσες φορές να προφητεύεις, οπότε δεν το συζητάμε καθόλου. Nuk ka një paragraf që të na thojë se sa herë profetizojmë, pra që nuk e diskutojmë këtë. Ό,τι πούμε θα είναι γνώμη μας, η οποία δεν τη χρειάζεστε. Po të themi diçka do të jetë mendimi jon, të cilin nuk e keni të nevojshëm. Kur një profet profetizon gjithmonë të njëjtat fjalë, sa herë që profetizon, çfarë kuptojmë me këtë gjë? Αδελφέ, σε σχέση με αυτό που είπαμε, όταν ένας προφήτης προφητεύει τα ίδια λόγια, συνέχεια, δηλαδή κάθε φορά που κάνει προφητεία, λέει τα ίδια. Πώς να το πάρουμε αυτό, πώς να το καταλάβουμε αυτό? Τώρα θα σας πω. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Do t'u a them thotë kemi thënë dhe herë tjera, po do t'u a them përsëri. Όλα τα χαρίσματα λειτουργούν όπως λειτουργούν και οι γλώσσες. Të gjitha dhëntit funksionojnë sikur se funksionojnë gjuhrat. Εάν γεμίσεις με Πνεύμα Άγιο, θα σου δώσει κάτι καινούργιο ο Κύριος. Nëse mbushesh me frymë të shenjtë, Zoti do t'i jap diçka të re. Και έχουμε φέρει το παράδειγμα με το πηγάδι. Dhe kemi sjellur shembullin me pusin. Γιατί η Γραφή λέει ποταμοί υδατοζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του. Sepse shkrimi thot, burimet e ujrave të gjalla do të rrjedhin nga barku juaj. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μία πηγή μέσα μας που αναβλύζει και βγάζει ωραίο νερό. Le të themi pra se brenda nesh ekziston një pus i cili grufullon dhe nxjerr ujë të pastër. Εάν η πηγή από κάτω σταματήσει να βγάζει νερό, Tani nëse ky pusi nga poshtë ndalon se nxjerrë uji, το νερό μένει στάσιμο, uji mbetet i qëndrueshëm, πέφτουν φύλλα, πάνε εκεί έντομα και κάνουν τα αυγά τους. bien gjethen e te, shkojnë dhe insektet dhe pillin vezët e tyre në te, Και το νερό μετά δεν είναι τόσο ωραίο όπως ήταν πριν που έβγαινε μέσα από την πηγή. dhe uji nuk është më i mirë sikur ishte përpara që grufullonte. Εάν όμως ανοίξει η πηγή από κάτω και βγάλει καινούριο νερό, Por nëse hapet përsëri ky burim uji dhe nxjerr ujë të ri, τότε φεύγουν όλα τα παλιά από πάνω και είναι πολύ ωραίο το νερό και πιο ωραίο. atëherë ikin të gjitha të vjetrat që kishte mbi te nga sipër dhe del uji i pastër nga poshtë dhe del shumë i mirë. Έτσι είναι και το χάρισμα των γλωσσών και της προφητείας. Kështu është edhe dhëntia e gjuhrave dhe e profecisë. Δηλαδή ο Κύριος σου δίνει μία γλώσσα. Do më thënë Zoti të jep një gjuhë. Εάν δεν ξαναγεμίσει να σου δώσει άλλες γλώσσες, θα λες 5 χρόνια την ίδια γλώσσα μόνο. Nëse nuk mbushesh me frymë të shenjtë dhe thua për 5 vjet do të thuash të njëjtë gjuhë. Και έχω ακούσει κάποιους αδερφέ, δεν μου έχουν έρθει άλλες, όλο αυτές λέω. Dhe kam dëgjuar vëllezër që thojnë, vëlla, nuk më vijnë gjuhrat e tjera, të njëjtat them. Ναι, πρέπει να γεμίσεις τώρα για να σου βγει κάτι καινούργιο και είναι πιο ωραίο το καινούργιο, μεταφέρνει πιο πολύ οικοδομή και σε σένα και Duhet στους άλλους. duhet mbushesh me frymë të shenjtë që të vinë të tjerat që do të jenë më të mira nga të parat. Si Το ίδιο είναι και η προφητεία. E njëjta gjë është edhe me profecinë. Του έδωσε ο Κύριος μια μέρα μια προφητεία, ο Κύριος είναι το μέσο ημών. I dha Zoti një ditë profecinë që thotë unë jam mes jush, thot Zoti. Ξαναγεμίζει λίγο με πνεύμα Άγιο, λέει πάλι το ίδιο. Mbushet përsëri ditën tjetër me frymë të shenjtë dhe thotë të njëjtën gjë. Αν δεν υπήρχε λύση τώρα το ποτήρι να σου δώσει κάτι καινούργιο ο Κύριος, λες όλο το ίδιο, αλλά μετά είναι όπως το παγιάτικο φαγητό.
Tani nëse nuk të mbush Zoti si puna gotës që grufullon ujit nga sipër, nëse nuk mbushesh, do të thuash të njëjtat gjëra për herë dhe bëhesh si puna ti ushqimit që Αλλιώς είναι το φαγητό όταν είναι ζεστό έτσι ωραίο εκείνη την ώρα, Tjetër është ushqimi kur është i ngrohtë që është gatuar në atë moment, αλλιώς την επόμενη και αλλιώς μετά από 10 μέρες. tjetër është ditën tjetër dhe tjetër është pas 10 ditësh. Μετά χαλάει κιόλας. Pastaj edhe prishet. Έτσι, γι' αυτό ο προφήτης δεν είναι ψευδοπροφήτης αυτός, Për këtë arsye ky nuk quhet profet i rrem, αλλά όταν λέει συνέχεια το ίδιο, μετά από λίγο δεν φέρνει πια πολύ οικοδομή. por kur thot gjithmonë të njëjtën gjë, pastaj nuk sjell me ndërtim. Πρέπει να γεμίσει, να του δώσει κάτι καινούργιο ο Κύριος για να φέρει πάλι οικοδομή. Por duhet të mbushet që të japë Zoti diçka të re që të mund të sjellë përsëri ndërtim. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν είναι καλός προφήτης. Είναι, απλά δεν έχει ξαναγεμίσει και το ποτήρι του είναι άδειο. Tani nuk është se ai njeri nuk është profet i mirë, është profet i mirë, por thjesht nuk është mbushur që të mund të japë Zoti tjetër për që të. Εάν όμως ένας προφήτης παραδείγματος χάρη δεν έχει καλή ζωή, Në qoftë se një profet për shembull nuk ka një jetë të shenjtë, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου η προφητεία του και θα τον σταματάω. mua nuk më intereson fare profecia që i bën, bile mund edhe ta ndaloj. Όταν δηλαδή ένας προφήτης είναι ασεβής, δεν την κάνουν την προφητεία του. Kur një profet për shembull nuk bën një jetë ashtu sikur se do Zoti, çfarë do bëju me atë profet? Λέει, μας μίλησε ο Κύριος. Do thoj ai na foli Zoti, na foli Zoti. Ένας παραδείγματος χάρη είναι στην αμαρτία και λέει μετά το πνεύμα του Άγιο μου μίλησε. Një për shembull mund të jetë në mëkat dhe pastaj flet po vetë ky profeti që është në mëkat, që mua më foli Zoti. Εμείς εδώ είχαμε μια αδερφούλα που έβαψε τα μαλλιά της. Për shembull ishte një motër e cila lyente flokët e saj. Μόλις έβαψε τα μαλλιά της, δεν ξαναπροφήτευσε γιατί ξέρω ότι δεν το δεχόμαστε. Sa filloi domethënë të lyente flokët, nuk profetizonte më pas sepse dinte shumë mirë që kjo ishte mëkat. Μόλις ξέβαψε τα μαλλιά της, μετά ξαναπροφήτευσε. Pastaj mbasi i pastroi flokët, domethënë nuk lyej më, atëherë filloi përsëri të profetizoj. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν ο προφήτης είναι όντως από το Πνεύμα το Άγιο ή όχι. Έχει σημασία. Më tepër rëndësinë Ο ποιμένας μπορεί και για άλλους λόγους να το σταματήσει. Γι' αυτό δεν ξέρω. nuk ka rëndësi domethënë nëse profeti flet apo jo sipas me frymën e shenjtë. Γι' αυτό αν δεν ξέρουμε προσωπικά, αν δεν ξέρουμε ακριβώς το θέμα, δεν μπορούμε να επέμβουμε, ούτε δημόσια μπορούμε τώρα να ψάξουμε το καθένα ειδικό. Εδώ μιλάμε γενικά αυτή τη στιγμή. Për këtë arsye, nëse nuk dim rastin konkret, qoftë edhe profetin, qoftë edhe atë që ka folur, nuk mund të flasim në mënyrë të veçantë. Όμως γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται το πρόσωπο, εξαρτάται Varet nga personi, η συμπεριφορά του μέσα στην εκκλησία. nga mënyra se si sillet profeti, varet nga shumë gjëra. Έτσι, γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια. Prandaj duhet kemi shumë kujdes sepse çdo rast është me vete. Κανόνας δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπερήφανος, απλά θέλει να προφητεύσει, αλλά είναι άδειος. Si një rast i përgjithshëm e themi, si një profet i tillë mund të profetizoj, po është bosh. Και μετά και ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν μπορεί να μας δίνει συνέχεια το ίδιο φαγητό. Edhe vetë duhet ta kuptoj ai që profetizon gjithmonë të njëjtën gjë, që nuk duhet të profetizoj sepse jep gjithmonë të njëjtën gjë. Εσύ δηλαδή μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο σπίτι σου και να του βάλεις επί 3 εβδομάδες το ίδιο φαγητό. Να το ζεσταίνεις, να το ξαναζεσταίνεις και να του βάλεις το ίδιο. Që të kesh të ftuar në shtëpi për shembull për 3 javë njerëz dhe të vesh çdo ditë të njëjtën ushqim. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Diçka e tillë është edhe kjo gjë që ti thua. Ψαλμόεν πνεύματι, για το ψαλμό εν Ο πνεύματι. ψαλμός εν πνεύματι, αδερφοί, είναι άλλο πράγμα. Psalmet në himne, domethënë në frymë është tjetër gjë. Ο ψαλμός εν πνεύματι δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Nuk mundet këtë askush ta ndaloj. Είναι γραμμένο, ψαλμόν έχει, διδασκή έχει, πάντα γίνεται εις οικοδομήν. Është shkruar këtu te pjesa që lexuam, ka psalm, ka himne, gjithë secili domethënë ta bëj me radhë me qëllim që të ndërtohen të gjithë. Εκτός αν ένας παραδείγματος χάρη βγάζει ένα ψαλμό την ώρα που λέει ο ποιμένας, πείτε εξ αυτού πάντες.
vetëm me përjashtim të rastit, domethënë që mund ta ndalojnë në rastet kur merret trupi dhe gjaku, kur bariu i kishës thotë merrni pijeni, ky është gjaku i Zotit Jezus. Εκεί του λέμε αδερφέ, σταμάτα σε παρακαλούμε, δεν είναι ώρα τώρα. Në këtë rast, për shembull, bariu i kishës mund ta ndalojë dhe t'i thojë të lutem motor, ndalo Ο sepse αδερφός μας έλεγε, μα έχω δύναμη πολύ. nuk është ora që ta thuash të gjë. Tjetri mund të thojë, po kam shumë fuqi tani. Ναι, αλλά μπορεί να το σταματήσει αυτή την ώρα. Por për mund ta ndalosh këtë orë. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε και τον ψαλμό, γιατί λέει πάντα γίνονται εις οικοδομή. Për këtë arsye thotë e fjala e Zotit të gjitha bëhen për ndërtimin e kishës. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τον ψαλμό πόσο οικοδομή, Do të shikojmë edhe atë që jep psalme kur ndërton, αλλά ψαλμό σε πνεύματι απαγορεύεται να σταματήσουμε. por një psalm në frym ndalohet, nuk lejohet që ta ndalosh. Εκτός αν έχουμε συγκεκριμένους λόγους γιατί δεν οικοδομεί. Me përjashtim të rastit, kur kemi rast të rrallë që nuk ndërton. Και αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Τώρα τα ειδικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να τις βλέπουμε ιδιαίτερα. Këtë flasim, domethënë është një rast i përgjithshëm, ka raste të veçanta pastaj që kanë gjërat e tyre. Që duhet të Amin. Është dita e Pentekostis, që është dita e frymës së shenjtë. Tani, nga llogari që del më përpara tek Levetiku, dilte që dita e 50 është e diela. Pse tek kisha tona e bëjmë ditë të hënë dhe jo të diel sipas llogarive? Ku e thot aty? Në Levitiko, adhelfe, η μέρα της Πεντηκοστής ήταν μέρα Κυριακή. Εμείς την Πεντηκοστή το γιορτάζουμε την Δευτέρα. Ναι. Η Πεντηκοστή ήταν η ελευθερία τους από την 50 μέρες από την ελευθερία τους από την Αίγυπτο μετράγανε και πηγαίνανε τη συγκομιδή στον Κύριο. Πεντηκοστία ishte 50 ditë pas daljes së tyre nga Egjipti dhe mblidhin prodhimet e para të bereqeteve që kishin dhe i qonin tek Zoti. Το Πάσχα των Εβραίων δεν έπεφτε πάντοτε Κυριακή, ούτε Σάββατο, ούτε Πέμπτη. Pashka hebrejve nuk binte gjithmonë të dielën, as të hënën dhe as të ejtën. Το Πάσχα τους έπεφτε το Πάσχα τους έπεφτε στις 14 του μήνα Αβίβ ή Νισάν. Pashka tyre binte me 14 të muajit Abib, το Απρίλιο δηλαδή. Η γιορτή αυτή δεν ήταν σταθερή γιατί το ημερολόγιο τους ήταν με το φεγγάρι. Dhe kjo fest nuk ishte stabil, sepse kalendari i tyre ishte me anë të hënës. Γι' αυτό θα δείτε οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί δεν έχουν σταθερή τη γιορτή του Πάσχα, την έχουν μετακινούμενη. Për këtë arsye shohim edhe tek festën e Pashkëve që festojnë katolikët dhe ortodoksët se e kanë të lëvizshme festën. Γιατί η γιορτή έπεφτε στις 14 του μήνα, ήταν πάντοτε πανσέλινη. Sepse festa binte me 14 të muajit dhe ishte gjithmonë hëna plot. Από εκεί και μετά τώρα μετράγανε 49 ημέρες, 7 εβδομάδες δηλαδή. Dhe nga ajo ditë, pra që ishte hëna plot, numëronin 49 ditë. Και μετά από τις 7 εβδομάδες η επόμενη ημέρα ήταν η μέρα της Πεντηκοστής. 49 ditës e 7 javë dhe pastaj dita tjetër pasuese ishte Και dita πήγαιναν τα πρωτογεννήματα στον Κύριο. dhe çonin prodhimet e para tek Zoti. Και λέγανε σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί θερήσαμε και φέτος, ορίστε τα πρώτα γεννήματα που θερήσαμε. Dhe i thonin Zotit falenderit se patëm edhe si mjetkorrje dhe i çonin prodhimet e para Zotit. Οπότε το Πάσχα έπεφτε περίπου τον Απρίλιο εκεί. Dhe kështu që Pashka binte rreth pak a shumë në prill. Όταν λοιπόν άρχιζε, αν βάλετε και 50 μέρες, έπεφτε πάντοτε πάνω στο θερισμό του σταριού. Dhe nga prilli po të vesh që ishte Pashka, të vesh edhe 50 ditë të tjera, binte domethënë kur ishte koha e korrave. Αδερφέ, Ο Κύριος μας δεν πήρε την ημέρα όμως, δεν πήρε την ημέρα των Εβραίων,
από το Πάσχα των Εβραίων. Πήρε την Πεντηκοστή, πήρε την ημέρα που ο Κύριος μας αναστήθηκε τώρα. Zoti jon nuk mori që të numëroj ditët për Pendikostin nga Pashka, siç e kishin hebrejt, por i numëroi ditët nga ringjallja e Zotit. Γιατί τον Κύριο μας το σταυρώσανε πριν το Πάσχα των Ιουδαίων, ήταν το Σάββατο το Πάσχα. Sepse Zotin tonë kryqëzuan përpara Pashkës, ishte e shtuna. Ήταν μεγάλη ημέρα του Σαββάτου. Ishte dita e madhe e shtuna për judejt atëherë. Αλλά ο Κύριος μας το Πάσχα το έκανε πέμπτη βράδυ. Por Zoti jon Pashkën e bëri të ejtën në darkë. Και μετά μετράγανε και ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Dhe pastaj numëronin dhe Zoti ditën e Pendikostis dërgoi frymën e shenjtë. Σήμερα τώρα μετράνε οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη γιορτή, γιατί εμείς τη ζούμε, δεν τη γιορτάζουμε στα λόγια. Sot njerëzit të numërojnë këto ditë dhe ne i përjetojmë këto ditë, nuk i festojmë thjesht. Μετράνε 40 ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου μας που περπάταγε μαζί με τους μαθητές. Sot numërohen 40 ditë pas ringjalljes së Krishtit i cili eci bashkë me dishepujt. Συν 10 ημέρες μετά που έστειλε το Πνεύμα το Άγιο μετά την Ανάληψη, 50. Dhe numërojnë pasi u rrëmbyen në qiell edhe 10 ditë të tjera që prisnin në lutje vëllezërit. Αυτή η μέρα όμως ήταν και γιορτή για τους Εβραίους. Dhe erdhi dita e 50, pra që ishte dita e Pendikostis, që ishte festë edhe për hebrejt. Εμείς με το δικό μας ημερολόγιο πέφτει πάντοτε η μέρα της Πεντηκοστής, η πραγματική μέρα πέφτει Δευτέρα. Dhe ne Γι' αυτό λένε του Αγίου Πνεύματος. me kalendarin ton, dita e Pendikostis bie gjithmonë dita Rashajvet, ditë të hënë. Γιατί 7 εβδομάδες από την Ανάσταση του Κυρίου μας βγαίνει την Κυριακή, δεν βγαίνει τη Δευτέρα. Sepse 7 javë pas ringjalljes së Zotit ton, μετά την ανάληψη είπατε αδελφέ. Όχι, μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση. 7 javë pas ringjalljes së Zotit bie Pendikostia. Γι' αυτό θα δείτε έχουμε δύο γιορτές έχουν οι Ορθόδοξοι. Της Πεντηκοστής που είναι την Κυριακή και του Αγίου Πνεύματος που είναι της Δευτέρας. Për këtë arsye shohim se janë dy festa që bëjnë ortodokset. Kanë ditën e Pendikostis që është të dielën dhe ditën e frymës të shenjtë që është hënën. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το έδωσε 50 μέρες από την Ανάσταση του. Sepse Zoti jon frymën e shenjtë e dha 50 ditë pas ringjalljes. Ενώ κατά το Πάσχα το Ιουδαϊκό ήταν μια μέρα πριν, γιατί πριν είχε γίνει το Πάσχα τους. Ndërsa për sa i përket sipas Pashkës së Judejve ishte një ditë përpara. 7 javë domethënë. Atëre nga dhjata e re na kanë arritur deri më sot tekstet origjinale. Από την Καινή Διαθήκη, αδελφέ μας, έχουν έρθει τα κείμενα, τα πρωτότυπα. Ungjit edhe letrat. Οι Ευαγγελιστές και οι επιστολές. Që shkruajtën apostujt apo kopje të bërë më vonë. Είναι αυτά που γράψαν οι Απόστολοι ή άλλα που βγήκανε μετά. Në qoftë se janë kopje, cilët janë më të vjetrat janë zbuluar në lidhje me këtë gjë. Janë είναι, po takun e kanë σαν fototipia. Ποια είναι, si e thatë fundit? Në qoftë se janë kopje, cilët janë më të vjetrat janë zbuluar. Αν δεν είναι τα γνήσια, ποια είναι τα πιο αρχαία που έχουν επικαλυφθεί? Τα πιο αρχαία εδάφια που έχουμε βρεθεί είναι γύρω στο 110 σε Πάπυρο, δύο εδάφια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Më të vjetrat thanë janë 2 paragrafe nga Ungjilli sipas Gjonit në ato, si quheshin, pergament. Papirus, po. Ο Πάπυρος όμως χάλαγε πολύ εύκολα και κάνανε συνέχεια αντιγραφές. Por këto papiret prisheshin gjithnjë thot dhe bëshin gjithmonë kopime. Εδώ πέρα τα δικά μας που έχουμε τόσο σύγχρονα και πάλι βλέπετε γράφουμε κάτι,
γράφεται κάτι στο κομπιούτερ, μία απόδειξη κόβει η μηχανή και μετά από ένα χρόνο δεν τη διαβάζεις. Tani edhe në kohën që jemi sot, shohim se si bëhet për shembull një kupon që del nga kompjuteri dhe pas një viti shlyhet. Έτσι και στους παπύρους σβήνανε και δεν ήταν χαλάγανε οι πάπυροι. Γι' αυτό και κάνανε συνέχεια αντιγραφές. Kështu edhe tek ato papirët shuheshin dhe bëshin gjithmonë kopjime. Έχει βρεθεί όμως, 2 εδάφια έχουν βρεθεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, περίπου γύρω στο 110 μετά Χριστόν. Por janë gjetur thot 2 paragrafe nga Ungjilli sipas Gjonit rreth 110-ës pas Krishtit. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά το 2ο αιώνα, δηλαδή πάρα πολλά σε παπύρους, αλλά αποσπασματικά κομμάτια. Pastaj në shekullin e dytë janë gjetur shumë në këto papiret, domethënë, por pjesë të ndara, domethënë, jo të plotësuara. Ολόκληρη όμως κεφάλαια και την Αγία Γραφή τα έχουμε από περγαμηνές, όταν μετά στην Πέργαμο χρησιμοποιούσαν δέρματα που γράφανε πάνω. Por kapituj të tërë, domethënë të plot, u gjenden tek pergamentet që atëherë nga Pergami i shkruanin në lëkurë. Σκεφτείτε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκοψε από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιγράψουν 50 Αγίες Γραφές. Nga ο Μέγας Αλέξανδρος είπατε αδελφέ. Ο Κωνσταντίνος το 325 μετά Χριστό. Konstantino në 325 pas Krishtit mori nga fondi i shtetit ato lëkurat për të shkruar 50 Bibla dhe i shkruajtën, i botuan. Φαίνεται ότι αυτό που βρήκαμε, το Σιναητικό κώδικα που βρήκαν στο Σινά και όλα, ότι είναι από αυτές τις περγαμηνές, γιατί ήταν πολύ ωραία ήταν καλλιγραφικές ωραίες περγαμηνές. Πες το πάλι αδελφέ. Ναι. Έχουν βρεθεί τέτοιες περγαμηνές που είναι σε διάφορα μουσεία, όπως είναι του Μάντσεστερ και σε άλλα μέρη. Janë gjetur pergamente në vende të ndryshme, sikur është në Manchester dhe të tjera vende. Αυτές τώρα, όπως είναι ο Σιναητικός κώδικας, από το Σινά δηλαδή, ο κώδικας που όλα αυτά λέγονται κώδικες. Ό,τι δηλαδή αρχαίο κείμενο έχει βρεθεί λέγεται κώδικας. Tani këto quhen kode, kodikos që thot, quhen kode. Kodikët, bukur. Όσο για την πιστότητα, μη φοβάστε. Dhe një nga këto kodikët që thoton, një është ajo e Sinait. Παραδείγματος χάρη, ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Por ju mos të keni frikë për sa i përket asaj. Των φιλοσόφων των Ελλήνων. Të tyre. Περιμένε λίγο αδελφέ. Πες το άλλη μία αυτό που είπες. Ένα αρχαίο κείμενο των Ελλήνων φιλοσόφων. Një shkrim i vjetër i lashtë i filozofëve grek. Το πιο κοντινό που έχει βρεθεί είναι πάνω από 1000-1200 χρόνια απόσταση. Më i afërmi që është gjetur për ta është mbi 1200 vite. Και έχουν βρεθεί αντίγραφα 20-30. Dhe janë gjetur kopje 20 apo 30 të tilla. Και εδώ κοντά στην Ελλάδα. Dhe janë këtu afër në Greqi. Σκεφτείτε τώρα ότι στο Ευαγγέλιο Mendoni për se në Ungjill είναι τόσο κοντά, γιατί ο Ιωάννης ζούσε το 96 μετά Χριστό, είναι τόσο κοντά, σχεδόν ζούσαν οι Απόστολοι. Janë kaq afër sepse Gjoni jetoi në 90-ën pas Krishtit, domethënë, dhe për apostujt këto ishin shumë të afër. Και τα αντίγραφα που βρέθηκαν, οι κώδικες δηλαδή, dhe këto kodikët që u gjetën, είναι πάνω από 5.000. Janë mbi 5.000. Όταν λέμε 5.000, εννοούμε και μάλιστα βρέθηκαν γεωγραφικά από την Ινδία μέχρι την Ισπανία. Dhe u gjetën këto kodikët, 5.000 kodikët, nga India deri në Spanjë. Είναι πολύ δύσκολο, αν δεν ήταν αυθεντικά σε τόσο μεγάλο γεωγραφικό πλάτος, να είναι σωστά.
që të mos ishin të sakta, është shumë e vështirë që të ishin, domethënë, në një pozicion gjeografik nga India deri në Spanjë. Kjo tregon se këto ishin të sakta, domethënë, si kopje që ishin. Προσέξτε τώρα, από όλα τα αρχαία συγγράμματα που υπάρχουν, Tani nga të gjitha këto shkrimet e lashta, σε αριθμό κώδικων είναι το Ευαγγέλιο εκατοντάδες φορές πάνω από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο έγγραφο. pra Ungjilli është 100 herë më sakt se sa kodikët e tjera për çdo shkrimesh që ishin të tjerat. Σε γεωγραφική έκταση το ίδιο. Εκατοντάδες φορές σε μεγαλύτερη έκταση. Edhe për sa i përket pozicionit gjeografik, 100 herë më afër me origjinale është shkrimi. Και σε κώδικες πολύ περισσότερο, όπως είπαμε, από άλλους και πιο κοντά στα γεγονότα. Dhe në kodike dhe shumë më afër nga të vërtetat që shkruan. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο θεωρείται το πιο έγκυρο σύγγραμμα, αρχαίο σύγγραμμα που υπάρχει στη γη. Për këtë arsye edhe Ungjilli quhet më e sigurta, domethënë shkrimi më i sigurt që mban lakshtësinë e saj. Από όλα τα αρχαία συγγράμματα μιλάμε ότι το δεύτερο και τρίτο είναι χιλιάδες φορές πίσω σε ακρίβεια. Τα υπόλοιπα, λέω να πω, αρχαία έγγραφα που έχουν βρεθεί εκτός της γραφής είναι πάρα πολύ πιο φτωχά. Shkrimet e tjera të lashta, përveç Biblës, domethënë të tjerat, janë shumë humbasin, domethënë, në të vërtetësinë e tyre dhe originalitetin e tyre. Το πιο έγκυρο αρχαίο έγγραφο που υπάρχει πάνω στη γη είναι το Ευαγγέλιο. Si Ungjilli nuk ka shkrim tjetër të lashtë që ka mbajtur originalitetin e vet. Αυτό είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως. Kjo është e vërtetuar në shkallë botërore. Αν λοιπόν σας πούνε το επιχείρημα ότι έχουμε ακριβώς αυτό που γράφτηκε από το χέρι του Παύλου, Tani nëse ju thojnë, a kemi originalen që u shkruajt nga dora e Palit? δεν το έχουμε, αλλά δεν υπάρχει και σε κανένα αρχαίο σύγγραμμα πριν βγουν οι περγαμηνές. Όλοι οι πάπυροι έχουν καταστραφεί σχεδόν. Nuk e kemi të shkruajtën originalen nga dora e Palit, por nuk ka mbetur asgjë nga ato papirët që kishin përpara, derisa erdhën pergaminentët. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι το πιο έγκυρο αρχαίο σύγγραμμα παγκοσμίως. Për këtë arsye themi se është shkrimi më original në shkallë botërore. Amin. Përfundimisht, kur u bëj mundur realizimi i Biblës që kemi në dorë për herë të parë? Çfarë viti? Τελικά πότε συντάχθηκε η γραφή για πρώτη φορά? Ολόκληρα. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προϋπήρχαν γιατί υπάρχει το κείμενο των Εβδομήκοντα το οποίο έχει βρεθεί. Librat e Dhjatës të Vjetër ishin, thot, sepse është ajo 70 vet, nuk e di tani ta them Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε περίπου το 200 τόσο μετά Χριστό, από το 280 περίπου μετά π.Χ. από τον Πτολεμαίο, το διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά ή πριν Χριστού? Πριν Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη. Ναι, Dhjata e Vjetër thot u bë në vitin 280 përpara Krishtit nga Ptolemeu i biri Aleksandër të Madh. Είναι αυτό το κείμενο που λέμε εμείς στον Εβδομήκοντα. Është ai përkthim që themi ne i të 70-vet. Μετά τώρα που επίσης βρέθηκαν στις σπηλιές του Κουμράν, τώρα τελευταία, βρέθηκαν αντίγραφα σχεδόν όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Në shpellat e Kungranit, se u gjetën tani kohët e fundit, thot se ku është ajo nuk e di, u gjetën përkthime domethënë të Dhjatës Vjetër. Επειδή η τυπογραφία δεν ήταν εύκολη την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε τυπογραφία. Nga që nuk ishte shtyp shkronja atëherë,
η τυπογραφία, για να καταλάβετε, δημιουργείται από το Γουτεμβέργιο περίπου το 1455 μετά Χριστόν. Shtypshkronja e parë thotë u bën si Gjermania δηλαδή. Ναι, Ιωάννης Γουτεμβέργιος λεγότανε το 1400, αν θυμάμαι καλά, 55 μετά Χριστό. Νομίζω ότι τότε Në Gjermani thot nga Joani Gutenberg në 1455, nëse nuk bëj gabim thot. Εσείς μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε. Ju mund ta kërkoni dhe ta gjeni. Μέχρι τότε ήταν όλα αντιγραφές. Deri atëherë ishin të gjitha antigrafe, domethënë kopje. Το πρώτο βιβλίο το οποίο τύπωσε ο Γουτεμβέργιος ήταν η Αγία Γραφή. Librin e parë që shtypi ky Gutenbergi thot ishte Bibla. Το πώς έχουμε τα βιβλία τώρα της Καινής Διαθήκης, Tani se si i kemi librat e Dhjatës së Re, αυτά μετά την πρώτη, δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, këto pas mbledhjes së kongresit të mbledhjes të parë dhe të dytë të kongresit të pleqjve të parë atëherë, επειδή υπήρχαν πολλά κείμενα και ψεύτικα μάλιστα, nga që kishte shumë shkrim mundësisht të rreme, κάθισαν οι πατέρες και ξεχώρισαν ποια είναι τα γνήσια κείμενα. I vunë poshtë etrit dhe i vequan se cilat janë shkrimet origjinale. Και έτσι έχουμε τη σημερινή Καινή Διαθήκη με τα 29 βιβλία. Πόσα είναι? 28 βιβλία. 29, πόσα είναι? 27. Okay. Dhe kështu sot kemi Dhjatën e Re me 27 letrat që kam shkrim, libra që kanë te. Έτσι, αυτό είναι. Τελευταίο μπήκε η Αποκάλυψη, την οποία δεν τη βάλανε από την αρχή, αλλά δεν μπορούσαν να τη βάλουν γιατί είναι πράγματι θεόπνευστο βιβλίο. 17 βιβλία είναι, αδελφέ. Όχι 17. Η Καινή Διαθήκη. Παραπάνω. 27. 27 είναι. 27. 27. Μόνο οι επιστολές του Παύλου είναι 14. Ναι, 27, συγγνώμη. Dhe në fund u vo dhe zbulesa, thot. Amin. Αμήν. Mirë. Να είστε σίγουροι, δεν υπάρχει πιο έγκυρο βιβλίο στη γη από το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο έγκυρο από αυτό. Të jeni të sigurt, thot, se libër më original si Biblia nuk ka në faqet dheut. Και είναι λογικό, γιατί ο Θεός δεν θα άφηνε το λόγο του χωρίς αποδείξεις. Dhe është logjike, sepse Perëndia nuk mund ta linte fjalën e tij pa vërtetime. Αμήν.